قال محمد بن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. eɗen jiɗi artude ɗo e wasiya mo ganduɗa mo bandiraɓe julɓe ɗaɓɓiri en ñalawmaji toɗɗaɗi ɗi ganduɗa ko ñalawmaji sunna annabiyu sallllahu alayhi wa sallam, kono kadi ko sunna Allah tabaraka wa taala. hono idil adha. idil adha ko iide mo ganduɗa layyeteɗo walla wiye zabhi kirse. iidi kirse, iidi ene sowire kirse, walla mbiyen ñalawma iidi o omo sowire zabhu. walakinahu e mbadi daɓɓiri iidi ko sunna ko fate layya kadi ko sunna. amma layya fa hiya sunnatun ala mustadi walla alal mustadi wonande on katan ko sunna wondude kadi e on neɗɗo baɗowo ɗum o taw ene hattani, taw o wona ñamlotoɗo, taw o wona mo ala, oto jaranmo hen ñamlade. walakinahu layya o so tawi a dañimo o wona fardude, o wona ɓuralde, ko sunna. annabi sallllahu alayhi wa sallam o yamiriɗo sahabaɓe makko, hay goto hoto jaran ɗum ñamlade walla fiyede hen walla guyka hen. walakinahu ko layyetere ko noon wiya ko dammugol paygol ngol wona kadi mangol ha ɓurti, ngol wona tokosol ha ɓurti, ngol wona poñgol ha ɓurti, ngol wona laƴowol laƴal peeñgal walla ɗokkugol ngol ganduɗa ngol ko peeñgol. oto won ayiba jaltuɗo ha ɓurti. so tawi neɗɗo on layyotoɗo dañi wiya ko jawdi kal haldi timmudi layya. so tawi o dañani kal haldi tappandi, so tawi o dañani o fuɗɗo hirsude mbaalu. amma so tawi o dañani kala haldi to banggue beyi woni ndamdi, so tawi o dañani ndamdi tappandi, so tawi o dañani beewa. wonande kajjoyɗo noon ɓuura yiɗede e mum no mawniri foof ɓuuri moƴƴude ko wayno hirsude ngeloba ha hirsude nagge. walakinahu zabhu o kirsowo somo hirsa o huccinta dammowol ko funnague. joni noon so tawi o huccindigol funnague won inde nde o noddirta wiidemo bismillahi wallahu akbar, bismillahi allahu akbar. horoma ko sohlir wiide bismillahi rrahmani rrahim. kirse ɗe noon ko tajje hulɓum e tajje wadda jaynije ɗe ɗiɗi woni ɗaɗi dande ɗi e taw noon omo jaggi laɓiki, omo tukki e dammol he taw o suutani jungo, o wiya bisimillah wallahu akbar, o ñoƴƴa laɓiki ha ɗaɗi dande ɗi goddol ngol fof taƴa taw ko e lawol gotol ñoƴƴande. amma so tawi ko on ñoƴƴuɗo seeɗa itti on heeɓi tew kono heɓani layya. eɗen ciftina bandiraɓe gadiɗo almame layyade dañi tew dañani layya, jaadinɗo e almame layyogol dañi tew dañani layya. so tawi almame layyima ha paari mujarrad almame o gaynude layyade e annene layyoɗa baasi ala, kono yaadindema hen neɗɗo nodduma téléphone wiye ceerno nana layyo fuɗɗo o fuɗɗima ala, way kono takbiratul iqram a yadata e almame, a faɗata ha almame para ndewna hen. o ene jeeya e sifa ñalawma o koora
ñalawma iidi o haa sa arti taƴira heeñere nde layyoto noon ko dimo juulɗo walla suka walla debbo hay debbo ena layyo o totta baawɗo hirsude hirsanamo taw ko e sifa anniya makko kala noon noddirɗo inde wonde wi bismillahi rrahmani rrahim haalen inde wonde ɗo hirsata ɗo dañi tew kono dayani layya noddata ko inde Allah e mawninirgol Allah e sifa ñeemtinde sunna annabiyu sallallahu alaihi wasallam dañƴo wadde hadiya muɗum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam baasi ala walla kirsa dammol biya baraji ɗi aɗa anniyini ɗum jinnaɗo ma baasi ala hen walla aɗa anni ɗum ɓesgu ma baasi ala hen walakinno so tawi aɗa hirsa noddu inde Allah bismillah wallahu akbar inde Allah mi mawniniri Allah e hirsude ngol ɗo dammuwol kala noon inde noddade taw wona Allah kala kirsuɗo hunde noddi sanam on dañi tew kono dañani layya walakinnahu mbatten haqqil no feewi layyade wona farilla ko sunna kono noon e dow sarɗi alal mustati'i wonande kattanɗo sunna noon wonande kattanɗo mo hattanani sunninaka e mum eyyi dañƴo ko layyori fof yo layyo suka mawɗo debbo e gorko en calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayawo men Hoodere TV debbo e gorko suka e mawɗo kala dewindiɗo programme o ɗo banggue site men banggue YouTube noddoɓe hen weltinoɓe hen addoɓe balle mun hen min calmini on min juurima on min ñaguima on duwaw min beltanima on ko musidɗo mon Mokhtar Ba ɓurɗo lollirde Kodda Ba salmini dendagal bandiraɓe julɓe yeeɓoɓe ayawo men Hoodere TV وافرا كما دعا أو مثله من البلاء قد دفع والسابع الذكر